از بخیرهاتنا کانالا ME24 انترناشنال دکم اونگلش خیر بید. از محمد علی نعیمی خلکی گوندی جوجهی و سالا 1362 و که همون دموکراتی همون تیکو شهر دموکرات حاتم رئیس حزب دموکرات کردستان ایران. وسعیت خلکی لروشهلات لواری آبوری و سیاسی چاوایه. پیش شوی که از وضعیت خلکی روشهلات باز بکن از حظ کم به کرتی نسر روشهلات باز کن که روشهلات کی داریه و چند هر چفته. کردستان روشهلات یا روشهلات کردستانه معمولاً جیکی گرنگ ایران هر چفته. لبروی هنده گرنگا لگل 4 دولتی دوروبر هاومرزه. گل دولت عراقی، گل دولت ترکیه، گل آذربایجان و ارمنستان. پس توی کردستان روشهلات لگل 4 دولتی دوروبر هاومرزه. اوجار گلک مواد یا ماده حیاتی تیدهنه بخصوص نفت و آب. دوی باره کردستان روشهلات گلک دولمنده. کردستان روشهلات او هوایی که گلک مناسب و مساعد هیا بو دامداری، بو کشاورزی، بو باغداری چوایه دوی باره و منطقه که گلک دولمند و پرپیت و برکته. اگر بین اثر وضعیت خلکی لروشهلات و کردستان چانه معمولا رژیم که دموکراتیک دا رنگ بی وضعیت خلکی باشند اما کردستان روشهلات لحاظ نسرکار جمهوری اسلامی و حتانه ها وکو منطقه که امنیتی جوله کرنه منطقه که میلیتاریزه او مرزی که مربوطنی مرز 4 دولتانه او مرزانه لدستی حکومت دانه گرتینه خلکی منطقه هیچ دستحلات و صلاحیت اکسنینن بو بازرگانی کرن بو براو پیش برنا وضعیت مالی خواه بس که وایا لحالت کی آوادا لوضعیت کی آوادا بس خلکی دواری آبوری از گرد خراب ابجا لواری سیاسی و طبیعیه رژیم ایران رژیم که دموکراتیک نیه بس که وایا لواری سیاسی و خلکی کردستان چه چشن دستحلاتک چه چشن صلاحیتک بو برابرین بو اداره کردن اوی نوچی اوی حریما کتیدانا چنینن نتیجتا دواری سیاسی وجی گلک وضعیت چی خراب و پنگاو دار. خبات و چالاکین مدنی لروشهلات کردستان چاوا بریوه دچن. معمولا خبات و چالاکی مدنی اصلا هم بیجن فلسفه مدنیت فلسفه شهرستانیت یا مدنیتی مبنای مدنیت لسر اساسا آبوری آزاده که وایا آبوری که آزاد لکردستان ایرانی نه که آبوری که آزاد لکردستان ایرانی نه معمولا به باری وجی دوی وضعیت خلکی باش نبید چون آبوری که آزاد چنینه خلکی کردستان به شیوه که زور سخت لباری آبوری و جیان در بازی کرد معمولا پروژه مازن دولتی لکردستانی دا چنین برای که وضعیت کردستانی وضعیتی که امنیتیه اوجار اگر پروژه خصوصی شبن او پروژانه یه خلقانه که غیر کردن مثلا سرمایه‌داری اردبیلی توریزی ارمی هندک پروژه خصوصی همه اما اوان پروژانه بجز دردسر بجز مشکلات چیزی بو کردن چون که معمولا اوان کسی که صاحب آن پروژانه مهندس، کارمند، کریکار حتی بخول بیجن چیزانم حراس نگهبانی وان پروژان خلقانه که خلقی غیر کردن پس که وایا دبید هندک پروژه خصوصی لکردستان ده هبن اما آن پروژان چه سهم چه پوشی چه رفاه بو قدرتی دستنین بو پیشوچونا خبات مدنی و روشنبیری لروشهلات کردستان چه حوجهی هنه؟ معمولا چالاکوانی مدنی لکردستان دار دبر اولی که
حکومتێکی خەلکی نییە، حکومتێکی ئازاد نییە، دەگەل چالاکوانی جیدیە دنیای جی دموکراتیکە دنیای فەرقان گەلێک هەیە. چونکە لە جی دموکراتیکە دنیایدا معمولاً چالاکوان جیخانیی بەینا حکومەتی و خەلکی تیژو دەکەن. ئەوان مشکلاتی کە بەینا حکومەتی و خەلکی دا هەنە ئەو چالاکوانی سیاسی، چالاکوانی عفو مەدەنی، ڕێکخراوی مەدەنی، ئەوان چه ئەوان کەلێنانە تیژو دەکەن، ئەوان خالیبوونانە تیژو دەکەن. نەتیجەتەن لە کوردستانیدا لەبەر ئەوەی کە ما پێشتر باس کرد وەزیەتێکی ئەمنیەتی هەیە، معمولاً بۆ چالاکوانانی گەلێک سەختە بەکو چالاکوانی دیە دنیای ئەو ڕۆڵ و بخەورز بێژن بەرنامێکی هەنە پیادە بکەن. دەبێت گەلێک سەختە بەس تۆڕەیە چالاکوانی کوردستانی دەبێت بنسبەت چالاکوانی دیە دنیای گەلێک هوشیارتر بن و گەلێک زیاتر ئامادە بکەن بۆ ئەوەی بکاربن ئەو ناوچەکە تێدانا هەندێک چالاکی مەدەنی جیبەجی بکەن. ئەرکی خەلکی کورد لە ناو ڕۆژهەڵات و دەروەی وڵات بۆ پشتەوانی گرن لە جوانان چنە و ئەرکی جوانان لە دەرحەق کورد و کوردستانی چنە؟ ئەم بەحسێکی کورد لە جوانان بکەن کە فەلسەفە جوانان چییە؟ معمولاً جوان کەسێکە فداکارە یا ئەسڵەن وا باس بکەن کە جوان قەشرا ممتازە هەموو کۆمەلگایەکینە، قەشرا سەرەکیە هەموو کۆمەلگایەکینە. ئەگەر ئەم هەندێک تێدا چوونەوە یا هەندێک بە خاڵیدا بچن بۆ ئەوان نظامی کە لە ئیرانیدا هەبوونە، نظامە شاهنشاهی ئەو جۆر نظامە جمهوری ئیسلامی، هەردووکە ئەوان نظامانە ژی نظامە شاهنشاهی بەدەستی وان جوانانە هاتە گۆڕینی، یعنی بەدەستی دانشجوان، بەدەستی قوتابیان شۆڕشکردن، مبارزەکردن. ئەو مبارزان بوو بە ئەسیری هەندی کە ڕژیمە شاهنشاهی هەروشید ئەوجا ڕژیمە خۆمێنی بێتە سەرکار یا جمهوری ئیسلامی بێتە سەرکار. نەتیجەتەن ئەگەر دەربازبیەکیان بکەن چەندی جار ئەگەر ڕاپەڕین چی بن بزاوی زۆر تند چی ببن ئەو بزاوانەش هەر دەستی جوانەمونە. بەس جوان قشرا ممتازە هەموو جامعەیەکینە، گەردشە دنیای بەعام لەسەر ملی جوانانە. نەتیجەتەن وەزیفە خەلکی کوردستانی ئەوەیە کە جوان ڕاستە فداکارن ئەما کیم تەجروبەنە. ئەس وینەش بێژم زۆر بەخۆشیەوە جوانی کوردستانی لە سێدەهەی دەربازبوویدا لە 30 ساڵەی دەربازبوویدا gelek faaliyeteki baş kirine evcar gelek hevzdane bu xwandinê gelek ciyê baş mesela ciyê bilind geşne zanistgah geşne ciya qedemî geşne zanistî bilind ew bu gencê Kurdistanê gelek ciyê xweşhaliye bû me ti gencê Kurdistanê geşne astekî ha ema li eynî halda li barê tecrübiya bi qeder xelkî miyansal bi tecrübenîn vê barî xelkî Kurdistanê bi qewlê bêjin ew erke dikevîte ser milyan ki zîdetir hawkariya cewanan bikin destê cewanan bikin tecrübiyatê xwe bû was bikin bû ew ê ki cewan tûşî hereketê xerab nebin. Paşa roja ciwanan li Rojhilatê Kurdistanê çawa dibînî û bo vê yekê te çi pêşniyar hene? معمولا حکومتا موجود حکومتێکی دموکراتیک نییە بەس کەوایە وەزیەتە جوانان jî li حکومتێکی هادا gelek baş نییە. Cewanê Kurdistanê min temaşa bikin me behsê Kurdistanê û dewlemendiya Kurdistanê kir. Kurdistan welatekî dewlemend e, herêmekî dewlemend e ema li eynî halda temaşa bike Cewanê Kurdistanê zortir li sê beşa niha teqrîben sergermin ya têda diyarin. Yek ew ye rejîmê li ber ew ke ew projeyê ki me bas kirinî projê xusûsiya Kurdistanê yê Kurdanînin ew car ewan merzê ki li Kurdistanê de hene bû bazirganî ew merz hemû li kontrola hikûmetê de ne bes kewaye Cewanê Kurdan ne li merzan da dişîn bazirganiyekî rehet bikin ne li daxila Kurdistanê de îşekî ha heye bû refaha wan bû meîşetê rojane xwe bû îdarekirina rojane xwe herhal henayî bû bin. Netîceten Cewanê Kurdan niha li sê tişta we sergermin. Yek
وا کرنه که هنده محتاج ببین جوانی کرده زورتر ایشی چرچیتی یا خورده فروشی لسر شقا مازکن. قسمت تکیدی جوانان کولبری دیکن. به نظر من کولبری رنگ بید سختری شیوه جیان انسانان، قرصترین شیوه جیان انسانان بید. دبر اولی که جوانی کردستانی احتیاج هنه بو معیشت روزانه خواه چون کولبری دیکن. قسمت اکیدیه گنج کردستانی وادار به هنده کرنه که بو حکومتی خبر بینن ببن. نتیجتا زوربه جاران پرسیاران لیده کن یا وادار به هنده کرنه یا دوی روی و معیشت اکید دنی که مثلا نشاری تا چه خبره که لگولی تا چه خبره حتی گیشه آسته که حتی بیجی مولاوه دا چه خبر هنه او جوانه با امرار معاش کرنه خواه مجبوره خبر ها بده تا دولتی بوی هندی امرار معاش کرنه بس که وایا وضعیت و جوانه لکردستانی دا گلک باشینه. اما به نظر من هیچ حکومتی که دنیایی حتی مادام العمر نیه ایجا او حکومت دموکراتیک بی یا غیر خلقی بید به نظر من جوانی کرد هر اوای که مقاومتی که باش کردنه گلک حوض دانه بو هنده بگه هنه آسته بلن ناامید نبن بو اوی که لبورانی دهاتو دا مگمان چینه که وضعیت کردستانی اداره کرنا کردستانی او در آوادان کرنا کردستانی لسر ملیون جوانانه هم به نظر من اون جوانی کردستانی دبی آبید بتاو. دیاره خلق کردستانی یا جوانی کردستانی زولوی مستانه که از پیشنیاری بودم. بس به نظر من جوانی کردستانی هرچنده فعالیت کرنه حوض دانه اما لنهاوی دازی و ها آماده بکن بو آینده یا بو داروژا کردستانی بو اوی که اداره کرنا کردستانی دا لآوادان کرنا کردستانی دا کردستان محتاج به خلقی بیگانه نبید. از گلک سپاس لوید کن و زحمت چیشان گلک خیر بین سست چاوه.